Welcome back to the OnBrand podcast. Mijn naam is Juhim. Nou, de gel. Want de oude is toen guest in the building. Snatty. Yes. Per prome, Manera semper, nós estamos começando com nossa little tune. Essa aqui tá Antiana Puru. By Gian. Se me notera. Shout out to Gian. I really like this song. Essa aqui tá Antiana Puru by Gian. Antiana puro, bomba pensa nada outro. Trip Antiano está riba corso. Peki de mi side do bossa good outlaw. Shout out to Gian. Hey. Essa aqui tá Antiana Puru by Gian. Segumi, ela drop um álbum met tempo aqui. I'm pretty sure. I'm just check what was on. Ano po yan may Antiana Puru. Oh no, essa aqui é um single de 2020 by Gian. Hey, hey. Sinto yung nagkurso. Sito?